Kublai shibo ni pi baro iba pet ikani video hakani kapor tegani ka dijimpan pana halor ka jinglait admission yagani ki course DLED ani ki ba ka diet ani ka diploma in elementary education kabadai hapo arsnam jong snam arjar pesau arjar penriau te gitu ki badan jing temu ban long ni kai le ni ki ba iem ban long ni kai ki ba kwa ban ni kai school te kani ka course ta jong pi te sangap hakani video ngan batai ma Teknik notification la pumi haka arpu tarik jong ubanai mi arajar arpu sau. Dengan puli kat kembo tho ni ndiat ngan batai halor ki kriteria ba pitan kam ban yo puli yang ki course but kumta terma bat ki weda. Okay, online application are hereby invited for candidates who are bona fide citizen of India and who are permanent resident of Meghalaya kemut nabaro hi kiba kibadi ki citizen jongka Meghalaya kibadi permanent citizen of Meghalaya kila ban apply ya ka ni ka course ma kibadi po arsnam kemoni for admission of 2 years 2 years in diploma in elementary education lani ki angka DLED program for academic session 2024-2026 kebala offer hapo ki nyutli ki district institute ma badai jongka ni ka diploma in elementary education ki baju angru hapo ka district institute of education and training kemut ka dayat ma kedan ke dayat sepo seora nong ston sepo tura kamta terma dan nyutli ma dengan sepetai company halor ketua te ki ka bapitan kam ban pas ban yo puli kani ka DLED kedai candidates who have passed class 12 kemut ki pas class 12 kila ban apply kani lani kini ki jing puli ki balong equivalent but kani ka class 12 ma or kembang hani or is equivalent examination from a recognized board council with 50 marks kidan kamu nek 100% tang ba kadan relaxation am ta ki ST ye ki khasi join kadan relaxation 100% kemut nak 100 minus 1 kalong 100% 100% chaneng pila ban apply ma ki bayo dunai kata te kim yo ma te nang ta tang kata yang menta bapi abdan kaman plus class 12 dan ini jing puli balong equivalent class 12 te kumno ban apply pihak ban lek sini website kumula apa ni for detail advertisement kan visit the website www.kani website ngan sabuk ka link hapo description ni kani website www.maceducation.government.in lani hapo kani website DRT kadi nak ajo website tabangan sabuk kani ru kawai drt.maceeducation.government.in dan nak ini website pilih ni kita website nang ta pensa apply te subscribe ini ke channel jangan ngan sapen mi akan next video ngan sapen i komno ban apply ya kini ki course ma te kalas date ban apply pat kende hadu unyu terik jong u bana Jun dan lu ta kesini pila ban apply kini te subscribe ini ke channel jangan kembang ba akan next video ngan pen i komno ban apply ma te kani kalas date kembang ni nyu terik jong bana Jun isi kala ban extend mula bentep kata mar bana Jun nyu terik jong bana Jun kala ajan komni hi te yang kini jing pen bana ba kandiat te kublai shibun